Igitondo ciza kuri mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye ngo mukomeze kugubwa neza. Abari mu masaha y'ijoro namwe tubifurije ijoro ryiza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Murakaza neza hano kuri Kabara TV1, urubuga rwanyu rubageza amakuru y'ukuri. Turi mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 17 z'ukwezi kwa 11 2025. Nkuko mumaze kubimenyera, ngiye muri kumwe hano muri studio za Kabara TV1 nitwa Nkomezi James. Tukaba tubagiza amakuru y'ibibera mu gihugu cyacu cya Kongo ndetse no hirya no hino mu karere. Tunabashimira kubwo kudukurikirana no kudutega amatwi. Rero tudatinze reka tuvuge ku makuru atari meza abyutsa tugeraho. Amakuru agera kuri Kabara TV1 naho ibitero bikomeye byaraye bigabwe ku birindiro byatwirwaneho mu gace ka Rwitsankuku mu misozi y'Umurenge, aho ni muco hagati ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko mu gihe cy'amasaha akuze mu masaha y'ijoro, mu gihe cy'amasaha ya saa 8 ari ryo rino joro ryakeye ku minsi 16 z'ukwezi kwa 11 2025 rishira kuri uyu wa mbere, yemeza ko ingabo za leta Kinshasa hamwe n'abafatanyabikorwa bayo ari bo gihugu cy'u Burundi bagabye ibitero bikomeye mu Rwitsankuku. Twibutse ko Rwitsankuku minsi ishize MRTP twirwanaho yayikuyemo defense z'abarundi FRDC ndetse na Wazalendo, aho bari bafite ibirindiro bikomeye muri kano gace. Leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bakaba rero byarabababaje cyane nyuma yaho bambuye ibirindiro ndetse bakahatakariza umubare munini w'abasirikare, yewe banatakaza n'intwaro nyinshi. Kugeza n'ubu Special Force yabarashe ntibaza aho yaturutse. Ibitero bya drone bikaba bije mu gihe hatarashira kabiri nyuma y'amakuru yavugaga ko ejo bundi ihuriro rya FC23 ndetse na leta ya Kinshasa bashize umukono ku ngingo zizashingirwa mu gusinya amasezerano agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa mu masaha make nyuma y'ibyo byiswe amasezerano, Minembwe ndetse n'ibindi bice by'Umurenge nibyo biri mu migambi yo kuraswa na leta ya Kinshasa, dore ko kuri ubu iri gukoresha drones aritwo tudege tutagira abapilote kugira ngo yice inarimbure itanasize n'ikintu na kimwe. Impamvu rero leta ya Kinshasa n'u Burundi bikomeje gushira imbaraga mu kongera umubare w'abasirikare ndetse no kugaba ibitero byinshi Imurenge, nuko leta ya Kinshasa ndetse n'u Burundi barimo kugerageza uburyo bwose bwo kwigarurira akarere k'Imurenge. Namwe mvukire z'Imurenge murabizi ko akarere k'Imurenge gafite imisozi miremire, hakaba ari strategic mu rwego rw'intambara. Leta ya Kinshasa rero n'igihugu cy'u Burundi bakaba bibwira ko baramutse bafashe cyangwa bagenzura aka karere k'Imurenge kose byaborohera bikanabafasha kugenzura territoire ko ari 3. Ubwo twavuga kugenzura ibice byinshi bya territoire ko ari 3 arizo Fizi, Uvira ndetse na Mwenga. AFC23 twirwaneho bakomeje kugenzura ibice bitari bike by'imisozi miremire. Ibi rero bishyira igitutu gikomeye ku ngabo za leta Kinshasa ndetse n'igihugu cy'u Burundi bashaka ibirindiro bikomeye kugira ngo bongere imbaraga mu gutera no kotsa igitutu ku bice bikiri mu maboko y'imitwe bafata nk'abanzi babo. Intumbero ya Kinshasa n'u Burundi nk'uko amakuru abivuga no kugenzura imisozi yo hejuru cyangwa se ariyo bitaho plateau kugira ngo babone inzira zo kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na FC23 twirwaneho. Ndetse abasenguzi bemeza ko izi mbaraga iri huriro rya leta Kinshasa n'igihugu cy'u Burundi bari gushira muri ho plateau ari ubwo bafite ko umunsi M23 izaramuka izamutse muri iriya misozi akabo kazaba gashobotse, bityo bikaba bivugwa ko bari gukora iyo bwakabaga kugira ngo barebe ko bakwimira cyangwa bashinga ibirindiro bikomeye muri kara gace kugira ngo igihe AFC23 izaza kuzamuka bazasange bariteguye, kandi bakaba bazi ko kara gace karimo twirwaneho kandi ngo twirwaneho ikaba nta mbaraga ifite, ko bityo rero bagiye kwimaraho vuba kugira ngo igihe M23 izazamukira izabura himenera. Gusa abatuye muri ako gace n'abakurikiranira hafi imirwano bavuga ko ibyo bategura, bavuga ko ibyo leta ya Kinshasa n'igihugu cy'u Burundi bategura bitazabahira na gato.
bitanakunda yewe ko bafata minembwe kubera ko impamvu nyinshi zirimo imiterere y'akarere twirwaneho izi cyangwa se yavukiyemo ndetse no kuba iri iwabo. Ibyo byonyine bihagije, hakiyongeraho ubufatanye ndetse n'abaturage aribo babyeyi bababyara. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Nkomezi James Kabara TV1, turakagaruka.